Good evening, ma'am. Kumzari say notice dialogue ta ma'am with the Pudun Luxury topic say Manipur crisis should not be politicalized. Kiran Rijiju the Fundo Kiba could frankly speaking a low interview with that man of Fundo Manipur Maram the Hangba question amada man of Fundo Kiwa from Sing Adu Maridena see to Pisi Puzarakani houses in Manipur totally crisis say Kogi Mamang the High Court order amada Maram Warga Horakibani High War from Sing Aduga Manipur Sida Kogi violence totally proceeding a cigarang topunate, Hokiba Matam the so, Maite Naga cookies in America, conflicting talk to the lag, the heavens in war from Sing Aduga, Manipur Girang, Sigi Matanga, Kogi, Union Home Minister Sing, Manipur, that Laiduna, Amadi State Minister Sing, Matam Sang, Manipur, the Laiduna Iran, Silo Shina Bahonabada, so to down low, keeping sing with war from Sing to one from Mam from Dokiba, the Matanga Sigi, to one bar, Manipur issues in the Canaan, but that's how we are really but Miami. PANELIST and was attacked with Tanzania Lozake. Again, a connection video, Miamatudum Sakanaraba was a Mingon Panzarabada was a KHAIDEM money, former acting chairperson, Manipur Human Rights Commission, Zavustaram Luxury, the issue Linsin Biriboza, KSI SHANTA, spokesperson, CPIM, Zavustaram Luxury, the Home Sudansin Biriboza, PS NANDO LUWANG, social activist was Zavustaram Luxury. On a Sigi, Tamjari Topiga Siga, Hosu Manipur Tolibo crisis Sigi, Horupum say central leader singer, Tongan Bawa Fum singer, Dum Pundopa, Miamno, Nodi Habatari. Harry central leader singer, Fundulu Pumadoga, no, under Kiran Rijiju Sigi, Tamjari Topic Siga, Marilena Fundoki from the High Court, order the number for the crisis, Tolokibugi, more on the high wafum, come in, to me. Masikanoni, Kirina Harisi, Hana, Amitsana, so high give a lady. As the Queen in the Bayari Siganoni. Manipur Twiba crisis Sigi Horupumdo. Moiki central leaders in China Horupumsi, La Lina to me, Hybrum, the Sumsat Ibrahim when Han Bangbayev. High Court ki order, Karamba order. Sumba High Court, the Minasi, Para Amina, Chidu Popumum Pina, Bonapamatamda. High by Maitena Chedun tribe, the Chedun tribe listed Sanbagi. Masi state government, Madugi recommended Salamataroga, Mailin, but how I never. Adu High Court Taliba order to the High Court Pidiba verdict to a Kinona Union Minister na Amithabu, Rocky, Lalian, Lowy bribes in Makohana, Hangai web. Had the Horapum do Lale Hadi Brana Traga, do the Horapum Duna, Dugi order to number Mudana, Manipur, Maisa in a Hagadi, order Taliba High Court, the water we are carrying, I presume, exchanging them. Adu wafum the adu wafum the hundred Pali Bamona. Pare violence, Manipur to violence, Horpum, the Aduna waiting colors ever. Adu Kari, violence, Amagi Horpum, the Tango couldn't get Horpum on the never. Lucinaba mechanism, Lucinaba to the government of them never. Adu Fuji Powder, state Amadi Central Government Karikato. She am no Abisiki violence, Tori Bama, Manipur Kuireva. Kuimadan the Kuri Yingbe, I see Ahambada, Manipur popular government letting it Iran the whole. Adu popular government sina irang to bumatamda masi lakin badu khare wa badagi oirangane khali center na marakta kana khangan gonda article 355 thamjelle aduga state ka moiga manaraga manung sida ko state na to bu yamna state to honba yada moina manung dan khangan dana mayam khangan dana tawraga irang ki lochna ba honabagi moma mayam du holleba honabra honda khangde ko article 355 thamjallaga madugi madungina kari tawino de khoi manung da yam cheng khangdreba adu matunga mu Article 355 is Yadre. Article 355 is Manipur Gimanus the internet disturbance labor. Manipur Manus crisis Makam Ambeba, Yakiting Abam, the Ganda Amadi, Mapalam Dagi, India Madagi, Landara Matam, the Tamgada Budu Tamgreva, Article 355. As it Tamatum the Zoo Yatre, Iran Changamdre. Madigamu Akogi President Article 350 young Tamme. Mazu say Munitamise. Madasu Iranje Lucien Bangamdre. Madu Matunda popular government la Tame. Conchetse. Maria Nico, Haba popular ministry popular government Tamba, Madu Manuja Article 355 Tamdenba, Article 356 President Tamba, Adu popular government Tamaneva. She Boga Manipursi, Iransi, Luchenabagi, Mamisi Udrieva. Adukamasi Iran Luchenbangam the Bagi. Ikai, the double died, the logo of Moina, what is it? Hedo, Nang lady. Kiran Rijiju Harisi Carino. Politicized or vegan, Manipur Girang, Canada politicized or get politicized or gave.
mi hale hapani bin the bong capsule hapani highway blockade the way hapani mi some hale hapani she never come am harise mayam hainise came to see politicized na the fake and the figure do thamna baneva mi asiba masing hian hajin de ko akoi mayam na tampak ta cookie jing na bom kapak ba cookie jing na bom kapak ba akoi kap na kap hajin de ba sumai to na politicized to idi government of India akoi BJP led government of India sineva kari gina kanda hana cuma mang cai jing de kerja to mi moina panding aja kerja di manin kerja lain hujik diam tu je moina het to wali sah ko dia nagagi MLA yang pung na kau iko kuki gi MLA maite gi MLA na kau kerja lewa election commission na nagagi MLA kuki gi MLA maite gi MLA adu gi MLA na tuan khang masa khang dia ba mokoi na masa khang ba recognize to ba adu ba political party du gi wena BJP gi MLA Congress gi MLA NPP gi MLA adu gi MLA na sat ka do moina nagagi MLA kuki gi MLA maite gi MLA na hai se si politicized to is moina ho dore sum ba kang ta kai ke to mayam je machidi da hoje akoi Kiran Rijiju na maka hai kari hai ge bo mayam khulai thado piro sarenda to bi khulai sarenda to bi du shanti lakna bhona je na hai ba kana da hai no sin su kangpu du moi ga khulai pai ya na ba sign to na lai re adagi adu ga kuki group sing du ni ko naga group du na ceasefire to na lai re ba adi khulai pai u pai jo ga chu gai di hai bagi ya na je ne ba binary je su am di ceasefire je khulai pai ba singi woni ni ko tham jai je khulai pai ba yai hai ba ne ba yam ne na du season ba mo mo to di khara restriction khar lai je ba ne ba su am di ceasefire ji khulai de pai ba ya na bi ceasefire mo gi agreement to nei ne ba adu moi khulai tha do hai ji kana da hai no mai tei da hai da kana da mai tei tha do khare lao ba ko mayam da pikhalu ha ba pikhat na re ko aduga atopa lal hoba akoi gi ning ta tha tam mi ba ning kha tam da le ba lal hoba sing dun tongan ba ama le re moi di tongan ba han da gi sigi violence gi samjana ya de ba moi di ning dam tan je ba ne ba aduna smaina khun nga po mena pa ba khuju khulai chulai pithok na gre ba adu da kari no moi na hai se isam samna da ba pot am le ba khai gi kino se aduna man hai si BJP na sigi issue ji lo chena bo khona be mo ta hai si Manipur da BJP gi lengak lak pa da gi yamna khare hanadi lakting a si magi londa ban blockade se months and months sai bane man hai me je blockade ban blockade mai sum lai tha gi ga no khujing mo daga Manipur ban blockade an lai hai bane ba adu akoina mu ji hai jan ni na magi dialogue tu da koina chatha jaba oina ma du matok tam ga hai tare magi mana pam jaba lon du da hai tare akoina mo hai ga di mokoi BJP na pirate padagi 2023 gi me ohum dagi di years and years sahi chupada koi di blockade lai rewa national highway de kana chatpa ngami ge buji box matam du da akoi gi president run thamma matung da union home minister Amit Shah na haidi 2020 ga akoi gi 5 ki march ni pam du wen ngoni khali akoi gi highway je hangalani chatpa ya ne ga haiba do I 4 or 5 I 5 male 25 male ko adu ya ne hai re adu chat pa ho ba mi mu phare ta na dong nei wa thok ne toi du ne ba MST bus mai tha da yam to adu na kari Manipur gi violence politicized to se moina to pa political party mana pan ba di Congress pu pal ko to we adu sida adu na politicized to we hai ba si adu moi masa lai thong na ba hai ba wa ne ba Manipur de so du mangai ba to se mi ne khara da na pham chu le ni chala chu adu moi ran ti gini akoi ge yan mi candidate tu ge mi ni adu gi min jen bane hai ga mai sum to ga politicize moi no in to re moi ni mi no to ye di hai ba adu thabak tu moi sum to bu gi mo am khak yam ching na koi no u ba phang nge ba adu na hojik akoi gi kino da mana amaka hai si Kiran Rijiju janai si matam du gi union home gi minister of state home si Manipur de le nimit kun ma thoi ni se le ge irang si laksin na bo khona to wi kholi hai ne sumi lakti lami le mi nimit kun ma thoi lami adu magi akoi gi pikini mudla ira natraga akoi lam koi bi mudla ira habi de khangdre ko Manipur si lam koi ba mayam gi su yamna tourist ki yamna puning changba yamna nungai ba attractive poi bom bom ju woi ne ba adu ma la ga mara leramba nimit kun ma thoi leramba du na ti ba da ka woi di mara nimit kun ma thoi lerga kari significant poi ba singtha ni ngai wei ba kari gai thabak torge ha bisi ne ba mana Kiran Rijiju na miyam thamba mathok da ni he mi amani CSO amani unarga torga lagbadu gi wafam da te ba akoi no ji hangjening di bharat sarkar da Kiran Rijiju masana chu khum di phani khale ma north east ni mana north east ki macha warga north east ki maning da leiba issue si karino Manipur si na karino maitai na kanano tangkhun na kanano kuki na kanano ha bisi mana khangjin na di ran khangdi ko ahum mak si loi balance tok chale ba
Maitai ne Nagane Kuki ne Omuchi Loy Bele Kalmana Chapta Mana Wolaga Heta Wa Ngampe Mongdi Akoi Lale Lowe Manipura Irang Lede Laika Sunimikun Matuni Hujigi High Minister of State Home Leregamana Karikari Tabak Magi Habese Masi Kinona Haigadam Never Kogi Kinona Kiran Rijiju Kungadam Never Amit Sazulame Irang Magda Nimin Marini near Masha Lega Lomise Masukai Mageva Lambadunatieva Aduna Bhat Sakata in Mamang Tamjik Akuna Hangini Wangdi Cookie George in Shida Kusukulai Kanana Bidika supply like Gev Supply like from the Gride no more the Kusukulai Bidika Mandi say Okum Chule get the number of capas of Gride Maruno may take a governor Maruwate Kojinaga governor Maruwate Bom whatever Karadi Kusukulai no Karadi Kanana people no Karundi Lapano Habidi Cookie George Sina Kundapum Moina Hena Kuling Babumsi Indiane Myanmar Bangladesh ne Haribal Leba Homsine Moina Kuling is Adu Myanmar di Mokogi Mapum Latre Moi Pida Latre Hale Pare Tamti Hale Mayam Su Vidu Neva Aduga Bangladesh Su Maduki Film Tore Karigumba Cookie George in the Lala Hajunga Peter Happy Film to the Karigum Kalamti Corporation be them never Tati Taway Toro never Haribal country and each the dito Mogi Jungapum Latrego Mogi Matin of Home Latreba Myanmar Bangladesh Latreba Aduga High Mona Kuling Indiaga Leba Homes the never Leba Anisi Peter Dagadi Myanmar to Peter Bangladesh to Peter Badu Kana Pidu no more to Kujukulais Adu Kiran Rijiju Kulai Tado Haido Canada Nova Mayam Matega Naga Kulai Tado Lega Kugidum Kapan Yaribra Mategi Kulai Piccolo maximum Picatana Kokatana Picatabam Pagat Pakatana Mategi Tampaka Lucky Kulai Machine to the Pagakulai Machine here never. Right? Chena Babu Mogi Seki Armadi Kulai Tambandagi Police and Lucky no Chap Chaban no Midu Adumudi Kitang Machine Wali Hapaneduga to 10 number of the arms the Lucky Machine to the Pagalapa Konkalapulai Yamam never. At the Kulai Sayanda to Waisi Canada to Haino Machisu May Shing Deba. Squana Labor Mayamse Machis never Quina Ranti Canada Politicised to see Moya according to Ravise. Ada Tamoy Shina Barat Sarkana. Tau the Kudam Jamaican, Shingbam Hajageva. 2023 Megitang Kumapangi, a thing with that can see a quite honorable home minister Miss Hazel. Magi Adumayam, never have a Mogi Gomi, Unamatunda, Megi Kutage, if the Manipuri CSO came never, however. Of course, you observe Uzava, Matam, why you touch my Magi, she may have the higher Matunda. Mana people come along cooks my Yogeva. Hojit, I didn't make Kutra Nico. I say, make Kutra listening to Nicolum, do the Ma, I see. Manipura Shiba Misi Marpuga Mapalni, IT9. I do Manunda Mate Trate Captain Hayaman. 2023 May Kuntagi Ayuka, Chief Minister Bangloda, Manipuri Minister Bangloda, Unava the Mana Haine, Madumuti Tucarino. Manipura Sisi Mimer Fumapani, for the Bogda Hadi May Kuntabauda, Mangon Pambari Portunico. A Mimer Fumapandugi Manunda Mate Chupnagi Trate Catane Haven. IT9 series, I do maintain a 17 Captain Haineva. Heidi cookie yam city. I do young and does Haitagadi. May take a cookie, Shiva man Halaga, Manhangi Hadibra, Manadin the Shiva, Irang named the Bayar, Kambia, or High Briber, Portula Creva. I do holding a mook Nagaga, cookie get on there. See Tamoshi in a calm of the boo, Baratna, Baraki security intelligence company, other super power, Kalabini, Piti the Lami, Missing Yam, the Kuchu, Adum Mangin Tagaleba, Mayang, Magazine Kaleba, Amani, Hadiba, Baratna, pick Krabamani Buddha. Yam pick Krabamani Buddha, the Tui, Irangs, the Lakshan Bangam, the Haisi, Barat Sibu Magi Maman, Mamana Lebaking, Mamang, the Ikai of the Sinda. Pakistan, you mang the Kaidabra, and the zoo, presence in the Pakistan mang the Kaidabra, Operation Sindu Todra, Pahalgam terrorist attack, Madui Pokum Pibida, Pakistangi, Lemai Lansalaga, India, Lansalaga, Tugaina, Maruba, Telergi, Mapam Mapantara, Tugai, and Overgo. Smite say nine mang the Kaidabra, Somalia, Manazing on the Kai, the Brazilian, many book pick up the who you swim them. How do you use me, Mangi? Mangi, see you Tiber from the T, you Tiber can be go. Kari the way Tibum Namudunoba. Pahugam Terrorism Matungadi, a super Zanganda terrorism Congolese terrorist Kakaya Party Neba. And my super Manjunati Manipuri Mapunjidi. Sumaito Drakoi Manipurgi, Genosi, Lady Shuchida, Kiran Rijiju Haise, Masi Aquila, William Tibni, North Masamwena, Atopa Statagi, North Istagi Nata, Mina Haramagadi, Kara Pagadam, Kiran Rijumba, North Istagi.
ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯅ ꯑꯗꯨꯒ BJP ꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗ ꯈꯪꯉꯝ ꯈꯪꯄꯥꯞꯇꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯥꯏꯖ ꯇꯧꯈꯠꯂꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯅꯕ ꯃꯩ ꯍꯧꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯆꯥꯛꯄ ꯃꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯋꯦꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥ Kiran Rijiju hagi wafamdumma uzana su mayek sumna mayamdo thambiri aduga ngasige thamjari topic siga mari leina uza manida laksaning isina hujujik uzana ndona su phajana marik chumno hai khibe sing adu in detail da phajan thambire uzagi mota hujujik Kiran Rijiju hairi wahang mana phongdokri wafam sing sida kogi high court ki order sina Manipur gi crisis asi thohlakpani hai taragadi Manipur gi high court na thokliba order tariba judgment aduna kogi maitai sing hatlaga magi high court ki order du handokadoribra high court ki wafam du karamaina min to bomong dano makoina high riba center leader sing na high court ki order du na maitai sing da kuki sing na landaraga oina kogi order du kakkadoribra kamai to chame hojike high court ki order asi mass contract oirini 2023 me hum hogadaba tha makhara walinge mamangdani ado Kuiramnina tarikto kaunu basi awda adu mainu oigani aduda high court na tab order di scheduled tribe demand committee galona na chamina ba on haitare MMTU asina mite tribe union haba moina asigumba ke samathabani madu 2013 dagi aikoige kanoda tribal affairs minister union gi asida Manipur gi matang jada scheduled tribe oinana ba tawbiu haino thaba da tribal affairs minister na chithi mahalakpani 2013 da chief secretary da pirakpa madu thaba na professor Y Mohendro yamba legidre mana president oibani aduga ukil manikanta na secretary oibani monde ge report angonda to pirakibani aduge da Chief Secretary da ama halakpani chmaina noigi ethnography ki report aduga demography ki report maro eba report anise mase government of India da government of Manipur na tharu haibna but not that ma recommend kanodo scheduled tribe ki recommend to haibna te report anise yamna dakal ba report amane ba madugi report adu da yengaga hariba asi tawba yaba yadabuduna konala kadum adu tharo haibisida adum thadabuduna chaitarani pantara muk lere kanduda madugi pot ado kana suggestion tore adudi chmaina chum movement tawna laudana khongdana tawba khakta chu yarwe ain gi mateng loro ke sama tharerga adusu hanbada amyatnare Okay, Sarah, ha counter affidavit, adu dying to it will take a long time. Haidana hire, as I suggest or Haribu case, Habadu da, a Kogi Union Tribal Affairs Minister. Now recommend to cannot report and need to Taru and Haibudo, Adu Tahan Biu, Adu disposed on Biu, Haibaneva. Adida, Corner Localaga, Matam Karakanarabo. Opportunity of being hard nakalanimaki Torabukanda or Adudi report Anido recommend to go Haiba. Yes. Adai Aragati Kanabaya one Kanabaya Haibanizanako. Aduda Mamangi 2003 gi Atopa Scheduled Tribe ki demand to give a chong to Waidana Amalaki versus state of Manipur Union in that Torga Togibu Male. Aduki Porta to Yangaga. Adu Sukanaba Yabri Yangu, Haibani, Adi later on, Karalaga with the Scheduled Tribe ki Kanaba Yabri Yangu, Haibitu Lok to Oga, report on the Tago, Hana Haibi put adu Lake Banab. Asida, Sahagi with the Mina, a Kogi Home Minister MHRC, Gawati de la Air, May Homgi, May Nipan Kumapan do or Maniko, no one in channel so, you may whom ni Marini Ledorido. I ate my turn a Chakani, Maniputa, Matamkara legally, Aduka solved on Honagani, Adu Manipur is to say, High Court key, or that they get Hokpani, Hibishimana Sandokara, but the Chirala. They even Parliament bound the Hire, Matam Kiran Rijiju Hire. Machakantam Court Taba Yabra, Yadabra, Haibu Wakani given a co.
aduda amadu katang nongai be yai nongai tabe yai haibati leibana but hanjin high court ke order mana iranga che thokpane na paina chalaga high court na ta ge ba du de hekta saudana mai tha dana khotana hekta tawraba mong dawna uhon gare ba adudi na te ba aduna madu yam lan ma pot amani ado me ahum 2023 da tawri be che di chumi high court na tawba the committee na scheduled tribe demand to che masi yaning da bigi peace rally ama organized tawna ba solidarity rally against the demand of scheduled tribe against the order of the high court mukta high nateba scheduled tribe ke matang che yaning da bigi rally ama manipur da leba ching board hills about Nagas and Cookies haina hairi ba che that belongs to ba ado ani du se to da ba mayamama pullaga achum maiduna all tribal student union of Manipur haiba duna rally ama organized to bana solidarity day ama roina mag yawe kana gumam tal madu oppose to de tampake organization dana ado dagi de pung tara makaga do dagi Chochanpur da Haubatuda forest ke bid office mai thabo khotpa marak yam lai hreko moi wakhala magal roin to bunina adu dege de bung baro makai amage doida akhoi rally sil loina khara sanapati da ukhulda kalai le chatpa chandel le chatpa tameng chatpa mam chi naga rungi era da haitare loina mo losin gare but Chochanpur ge chali badudi baro makai amma ani ge tarakpa doi dege di khulai paiba matamdu da haining gibi matung inaniko Suda yauriba kolai paibe singado apong boina rally manakta yaurakpa ikona video da nakiba adugi da mukta DCM so SP na action lokati azni yam inagi yam lai gharamni kuiramni na adumai to na yausal padagi mitai ge yum tharakpa Chochanpur da leiba adudiga koiba da leiba mayam se moina aranba prasarama torga mogi centenary gate ado Tugayra mitharami moi machana dum thabadi oidori miko asida dum mete na changchilaga duda tawbadi oithoktreba aduna alugum mayam tawbadi ga aranba prasarama toraga mai thabu khotpaj tawdana mete gi gari driver ma khongpa na kaudna to mayam dum tamdu da internet to thagana paloi unaghra adudire matang more rom da tangno polom da tawgare kangpok pilom da yogare adu te jaga da to mai wire then ahum gi nungtin dagi ahum makai dagi mai thaba mi phoba chai bahat pa horakpa dagi de tampak ta su madugi retaliation tawba defense tawba haitare aduli haidan lampendra leba kuki gi ne haibo officer singi mai makai thugai be kai ba si hore madunan midangi pung taru makai taret ko madagi ne ko taru makai taret ko madagi adagi de adamain tawdan hoi moi gi MLA amasu aduda tanga humla marira aduda siba yaudana khotana ko mayam kangena ba somna mayam toropduda tawre samna harabada those who belongs to the cookie da belongs to bani haiba adugumba manipur thogaiba pamba aranba tawba kangbu aduna attack toropdagi mete da attack toropdagi mete atari beligi na madugi defense tawbana that means Cookie lamentu henma chingna attacker mitagina defender oiraga lakpana chigi pochmalere adordi hauji chigi mental se yam thuna lo chanma yabarni samna harabda pahalgam Jammu Kashmir gida district magida thokiba ado akoigi Hindu mapangi foreigner amani yaroga kunga taruk orangani achi terrorist singna hakam terrorist se apawa terrorist pataba terrorist haibu di laibana te ko ado chumi gi de kharabu phaina nupi angang yawbodo nupi angang de ko hate noi modi de tamu ana subject to ko newspaper report matung ina ko di nupi angang yawde nupi angang khatoga moi kuntarokchi hat do ko condemn tawi terrorist wa apawa haibam laibro ado condemn tawi punamak tawi Narendra Modi na hai gare matung da mini kunithoi 22 minute ai chan pa polim mini kunithoi da hojike adu da tawba mam chi pa dana pundana roya na khatam tawre Pakistan ne sing pi dana ba tawba adu tawba yam tawre hakta nya chi kai ra ba dawna angak po phangna tawre ba ko but terrorist da mana mi chang me khai nai ri chi Manipur ge terrorist ye
Manipur da tawriba act of terrorism mai cha alta karino haibesi UAP act ta yawbudu da natana hojikti Indian Penal Code ki onthora aba Bharatiya Nyaya Sanhita ki section 132 aside clearly defined tawreba adugumba kanagumba kanglup kharana miyoi kharana sarkar amasung miyoi kharuda to strike terror in the minds of the people miyoi mi pungningda aduga miyamda aki tujung angak po phangna pibadu terror ko heba ko chumnigi afraid fear haibeduna khaitana ba highest forms of the fearness is called terrorism aki bagi mong da yam chawra ba mong che masi terrorist na ba adugumagi pot adu tawbado madugi dandi chai manga degi tadana mi hat pu khot pa yawra na life imprisonment possible to dine ba asigi pot sida me ohum 2023 ki tawre thang adum tawduna la aduga numitara ni panel lerga MLA minister sing bogauna those who belong to the cookie jo ai da me train toy 2023 de di ai ko me te ke tin ba ya ro ko separate administration pami me trang mandana mu me monda mon pire ai ko union territory in the form of legislature punduchari gi type ta pami ai na phong na hai madu minister roi bani yaurim ni hojik chu minister me de yaure adu diga hone to gra bana ba poche aduna Manipur thugai na bagi port asa kanana tore kukilamentu hen ba kharna nau chawlaga kharda laut nau chawlaga India government gi security na koina na michang changba adubuni mayam na proxy war ta seng ba mi aduna tawbana ta ba proxy lom bai do lom mi ba angang ason ba do mapana mamana lom bi be do adu mai na proxy ge war si chatharaktana la adu de aina piriba mayam machinda de India ki BJP ki double engine government abra yadabra achi ki port asina terrorism se zero tolerance kaina micha adu Narendra Modi ne ka sangdana ngang che हमारा भारत में terrorism से zero tolerance हाइबदी कोई की इंडिया की मनुंग दा terrorist हाइबा से स्विनो दा हंता हंगनी देर में से अम्मा भागोले हेलोय yes 29 भागबा मुहाइरे असी की पॉलिसी तोरपदुदा मार्क्सिस्ट कनो के नक्सलाइट की मूवमेंट सिदी मोइदी मार्क्सिज्म की ओइबा पोट अमना दुदा करे हेंजिन जबको CPM एना लेबसना पॉलिटिकल पार्टी ओइना डेमोक्रेटिक थाजबा अददगे हेंजिन गरबा मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट अददगे हेंजिन गरबा नक्सल बारी दिगी थोकीबा अदना नक्सलाइट आइदना अदम लेप की एक्सट्रीमिज्म हाइतारे अदना सागै बुदि मार्क्सिज्म दिगी थोर अगा चुमोदि हेंजिन गरबा मोइदे भारत की तोखाइना तागे हेबनते सिस्टम से चेंज तौगदबने हाइबा तौगदबु खुलाई पायरगा तौनी हाइबा yes आइदि निंग तंबा तानबदा कनो महात्मा गांधी ना नन वायलेंस तौनी हाइबा अदि सब मानम पोता सुभाषन हे यारोय कप खाइगनी हाइबदि खेनरी दो अदुमाइन तौबदुदा नक्सलाइट की नक्सलिज्म ची एक्ट ऑफ टेररिज्म तौय हैन लौरगा मसे नमथनाबो होनाबा अदुगो लोइननाते जम्मू कश्मीर सो अवांग पोके टेररिस्ट पुनमक्ति लोचनगनी हाइबनेबा अखोइगी मनिंग तंबा तालिबा नारोज मोइ बोखने सौगत पके वानते को आउटलॉ ऑर्गेनाइजेशन ओय इंदा मसीदी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नतेबा पृथ्वी की मसीदी मनिंग तंबा ताना बो होनबदा आम पॉलिटिक्स साइदुनेबा अदुगा मिचम मियाम द होय कलिगुमा काना सोयन मिचम म्या ओट पया यादुगिदि फादन पुंदन आइगी मतुने तोपुन तोपुने को अदुगा हौजिक चथरिबा कोना नार्को टेररिस्ट अदुदु कुकी का हारिचे कुकी लोन मानते कोइदि कदोंगने चो कुकी पुनमक कंडेम तौदे कुकी मरता अफब प्रजा लै तौदबु लोनम इन्फ्लुएंस तौबले हाइबनि मोय खुलाई पाइबला तंपक तमक्ति ngамदे दनको अदुना अदुगुमबेगी पोर्ट अमा तौबुदुना आहान मराम चलचलगे अदुगी तौबुदुना मसीगी पोर्ट अमा लाकपचे लेमना सुम थादुना लेरेबा असिगी मतंग सिदनेबा किरण रिजिजू Honorable Minister
North Eastern ge Arunachal Pradesh ka ki ba yam phai ang chak pa phai thongna le koi thagat ni but asida mana don't politicize sida so ama khatang de le Aziki politicalized ogun haibaga politicized ogun haibaga ai kona loge satro oibanina ko politicalized haibaga politicized haibaga chawrak na di manaraga khalidi kheneba kenari se kaino da politically haibisina generally related government administration strategy adagiti civil administration governmental the diplomatic tauba nationality tauba administrative tauba puna mangasina political neba aduga politicizing haibasina in the process of turning a political idea yes ama langna na bohona bato ada manipur ke di either politicize haigera politicalize haigera party amaki khud mioi bana akoi hek pol pe hangai budagi na hek sidi baw dum yaw dawni political party amade yaw bo yaw daw na to pam aduna mani rajniti ji thoi ba thodo kari kra taw akoi hingi ba min si loina ma dum yaw jo poni hai ba aina ai gyan porong tai ba ading si ba ei rajniti je akoi Congress da BJP da CPM da CPI da yaw bo si khakte na ti rajniti hai ji au sie so myam ju rajniti taw ni political movement taw jeri ne moi so adagi nangi tawri ba som na ga na tawri ma loina ma insurgent myam taw ju rajniti amane ba aduna admaje khara ukilor ju khara khanghudra ba haiba tai mai do soidna hai ju mali aduga ai jum gam aduni politicalize to bui wate political issue ne ba mal mi political labi to akoi kuki sina masi to ga akoi ju hai ba political dialogue to view political solution view hai ri ba mayam loi hai ri ba si khudi mosi amade loin kala man pulai awu ko mai moi gi sepen je pim thui pim thokti haibo ge ado loina mak nainara ne ba kuin tawdu ji pim thui moi da du bodi si bau pim thui si bau pim thokti haiba du ne hoi tawdu jadna akoi ni yem mom tam da koi yam line na in khumjai se masi mana soibe gi tawgira du ga magi isu khudi mak se akoi matam da akoi yamba man sabi gre akoi ginau nando na jana phajana hair me aduna aina su bien ganda masidi politicalize tawba nata politicize tawba mata nate masidi issue do nai na baneba issue do nai na badu da kana ne na phajana nai nai kana ne na issue je lotion na ko mai honai hona di haibu ne koina hona di nai na badu si politicize da politicalize tawbi haibi abrane khudi mosi akoi political issue maneba hai samaj gi issue maneba si medei khakta sopanate naga khakta sopanate kugi khakta sopanate manipur ri mi al prab soi de asida natana bar pumba soi ne masi issue sina masi issue sida ne ba koi bar pumba da leiba parliament je parliament da no kan bi motion mo thagali bi to si issue sida aduna di achobai issue je man khangda dana soi dana ke no mai ta kaw dana haim gadra adu masi di yamna political leiba issue mani manipur yo ki leiba akoi manipuri kashi se masi kashi se aduna ni magoi yeng bai ta dana moi BJP kamu yeng bai ta dana sum sang da li je sumsang moi yeng bai ta politically kumai to ge hai khang da na ai mai tei ge kumai wai sanani kuki ge kumai wai sanani naga kumai wai sanani hojiti manipur to ji yeng bio amada akoi naga ga akoi kuki ge tongnar mi adi matunda akoi mai tei ge pangan ge tongnar re adi matunda mai tei ge akoi kuki ge tongnar re natra adi matunda mo hoji naga kuki ge tongnar tongna da bi yaw de ba khoi jadna si yam chawba akoi plan nama yaura hoji double engine government si hai base ai di ahan ba raum si tetang na dum hangjagi yes jana hang lebu question si mak su khoi machamani da lak sake khoi hujuk lai ri pa phibum sida manipur da kanglup singi marakta irang som thadok pa kanano do haira roiko me ani khana bada amadana phajana thamaga mapa mapu oriba authority origina amadana khara chawba majority ni haiba khara ahan ni haiba sida phajilaga amasidana som pangphu da angang dana pangphu da phone begi mongama la khreba deba nagana sungam deba degi trong laba ching chanba da chakeba ma mamako ado so iba chiri ba je mite ngakta chere nang mite khakta ya re hoi ko ke su yaure la man khumak pada nakal ani makta ar hobadi
terrorist sing hore ado sigi tori ba pot asida machi karmain toraga sol to go de ge na hai be da phare adu na kala na kholai tham no kholai thamo madu me ki sarkar ne yeng bi da bangak pi da ba ki self defense private defense ki da mukta so ai na ya bi ki matung ina inan penal ko to so ya bi ki matung ina mi te bheli de ki khul nga pa hai da na de aram bai hai da na adu de ki adu hai na village volunteer hai da na apang ba ko jo kholai thang ta adagidi nongmai laktana khotana tawre mam haidana ko achina thengna badiki pongkai kairam gada bado moirang yoram gada ba de kalai yoram gada budu set oigre ado government so ngakpi gada ba defense ki kangbuna koi ke security forces na india de ki thari in end of the civil administration aina thari ba singa chana manipur police ka loina na ngak ka da ba singa da budu ngam da banina ngam di thokpa tahudar vanina praja marakte ki volunteer khunga pa na toraga thoraga tawgi bese machi na koi na yare aba government of manipur na government of india na kai nai bu adu tawgi ba adu ki damuk ta na action log dire adu marakta anu governor si thare eraga kholai pe khalo return toro surrender toro kholai do haire mi phage haide aba that means praja marakte ki village volunteer oina khunga po oina khun private defense tawna ba chaluri be se ai khoi sarkar na ngak to badigi sarkar ge defense forces mayam china ngak to badigi tawgi bani aduna moi ma thakte action lokal pam thoktre adu de kholai de thagal pithoro haibane am che kholai pitholo oina haibe se sarkar na mabuk pe na lobi ge wanate mana thengna ga dab du thengna da na Changnabam talked about Prajana, Kolai Pirate, Kibiki Port Amanaba. Aduna, action local people. Oh, Parapara, Tati Tadu, Yara, Kolaido, January Tang, February Tang, Maski Tang, to 200 period. February Taruk Pop Hybrid. I don't work on Nazi like we get by the gift, 2025 the gift. As it told them, my Maggie Jaga to the Tanam, the Nazu corner to the Kolaitara, Taname, to ready Pona. Akhoi aram baga chi phone akhoi bawen bhai torga manipur ai pholda akhoi kholai sinagani sakarta hayana kholai maya mama official ko phone na torga kholai chi as per requested by the honorable governor matam de laipa nga pamapu asina chinaro ai de yadana sinare ko hora lana da ama ni che thau bu de khangdre ron sinare adu ching de su chinabum thoktra Jingidana Sinadre, Asinarabasu, Wakakara, the China Mayari the Boko. Apapa Kolai in Pyrim, Sniper, Pyrim, near Eke, Politicised, Pyrim, Namam Torim, Adu Chinarabasu, Machingi Amdaba, Adu Wakakumana, Sinaraga, Karino, Sanade, because the Hojoji Makapta, Eva Ching the Toriba Port Puna Maxe, Kalai, no Mano, Kalai. Kanuno oidrinova and apapa mama lady mam se su se machida machay nandona so haigre kolai pairaga chatpa ya de budi haibat niomda adu kolai pairaga lebe ya de uniform chelaga thokpa ya de di haijar su government india government anipu aduga su gi kanglu ani gi representative singa inajar su madugi niom maya mama suspension operation gi agreement da Mama Yauja so Madu India. In the Bado, joint monitoring group na young Chaleraga, Mokochi, Loktok, Pamachu, Mayadre, and Haibang and Mapotasu, Taudre, Madasu, a part of the government now. At the government to Indiana, so I don't Kana, Machamasu, and the Canada, Amana Mamma, ship, but Makaji all in here again, Kumay, Madonna. Yes. Chum lay ever. Aduna, I don't make it porter to that. Kolai do chap channel Kokata do Lokatana, Mokot Pulaga Tamiba, and Haitare, Masitiki the Sumnuti Lokopa. Maruina belly base, Laloba, Pele Supare, Kala Supare, Casipia Supare, you do pare, Aduna do pare, Kolai do lere. Yes, crime Matoyana Kanma as per law, Pabum took the pow. I do the way have nothing to say. But Cookie terrorist singeti marukta
ama ani ko adu gi leda du sire ye adu madi phare ye anan hat padu madi adu tore hai ba khara natana pak chauna adu ba ke no gi UPF ki na adu wari sanarim ni ko adu ko magi le ba ma machine only it shows that government of India na chumne ki indirect ka natra ba direct ko na hoje case ka le re na sungunu da hona ya wala ko matam da sungunu police station da kespa ma mek thopun da ka thamna ko mam u hore da ado ya pha lo ka kadam ni kain to bode ki sungunu ge mel ranjit na to ga metana lo ku ki bi paw le gare da som na su mayam le gare phong na sarkar na tharakpa central na tharakpa security sing china na kanna me ge me chang chang bu che le gare ba ma che som na su tangkulom na so mai te hat pa loiraga mai te dal anda ba loiraga lo chu loidri ase torga som na so amuka asam rifle na ha aduna mateng pangi pangde newspaper report te wani ko I'm not I know direct uruba kholoba te newspaper report mayam aduga print electronic media mayam jab phongna eba statement mayam naga ki mayam phongna eba aduga bheli ki mayam phongna eba kuki phongna mayam chi yong ra kanda ko je pum soi choi ba man tore ba aduna reign of terror aduga reign of terrorist Praja Marakta Tauba terrorist ado sarkar na mateng pangchilaga na koi na a better government chu mara lai do rimni na government di loina makti maran yada banina government gi armed forces mayam security forces mayam china terrorist act hatheng na traga na koi na mateng pangabati moi chu liable to be prosecuted oidorim na ba maramaduna sigumba punamakachi loisana ba akhoi Bharat Sarkar na Manipur Sarkar na tawdam ne ba Manipur Sarkar se magi chap chap ma thau to na ba na khone kayara kana hai gara directive principle of state policy asigi makhada sason karam na tawda ke chi yawram ni ado sason tori ba se masida directive principle of state policy sig makhada masidi law na te tumne ge guideline ni legally action lo ya de asomda list to da Yauriba as the sovereign authority of the state government, state jurisdiction daniko. List one the public order is law and order the wang havani. Masi number 2 the entry to the police masi state na control to them. But how they can taribo uriba toriba mongchina operation masama tauna wanabada center na yarakte chikarino. Masina chumba taragati, chumumdragati kangde. And orgadi hojiki yamna luba portamana, even high court pauba, even court pauba, my amama hiredana. Hojiki toriba, asida modernization, Taudana, Supreme Court pauba, Kanona, Kapil Sibal, Awang Bokini, Mana Higre, Supreme Court pauba. Sarkar na pirukpa statement natraga sarkar ki ukinna pirukpa sina chama chumma dauna taure aduga madugi mayukta tawba sina lalan bagi mongama taure ba aduna kaliguma ke sama Supreme Court la na ko ki High Court public interest litigation ama thana bo hona bada madu lawdra lawloidra ga sida yam wana lawbuta su yam na wana lawbigi mongchida da abna ba aduna punama ka se India Punamangse, BJPization Todne, even opposition parties Bauba, BJPization Todre, the opposition Labia, the Harakadurim. Yes. China Paginiko. Yamnoise, a river on the move, Tamjagabo, and an issue around the Gavatare was a Santa Laxaning is in a house using Manipur Iranga 2023 the gay Manipur da. May sag the film, Loshin Mungam than a lady game Marata, Tongan Ba cookie, Maiteka, Kukiga, Hanaram Badagi, Hosina Nagaga Kukiga, Hanaba Aduga, Muising, Hazina Kiba, using Nagagi Mui Terukamasu, Mafam Kandre, Aduga Kuki, Mui Taramari, Masu Hazin Kiba lady, Sigumba, Adu Luwa film Mamada, Manipurda, Mui Bagi Mayokta Satava crime sing, Aduki Wang, the name of Cherak Sida, Cookie Center leadership. Manipuri issue a sigi matanga, Tongan statement sing, among the Kogi, illegal immigrant sing Aduga. I Nayadaba Atopa Lamdaki Silapa, Mitop Singi. Wafum Alam Lavamatunda Madu Laitian and Fundo Kimasing, but Tongan Manada speech Mamma statement Mamma Toki Balay, high of center leadership in low river Makoina Puri means Kamani and Bevel. Yamaru with the Kogi, can you say?
mai magi opinion hai buduni akoi gi 2023 gi me hunu thoki base cookie na hai ni maitei na horpo nei hai ni maitei na honi hai ni cookie na horpo ni hai na ma hai ni ba adani mok se am ta hunu na te soi di akoi gi BJP gi akoi gi double reason ko administration do soi budagi aduna akoi na cookie dek tai na ba cookie na maitei de tai na ba madu aran ba thabang ne ba madam ji keno ida masidi administration no phajana tawdu badagi double reason government sina tawne ba no mitu da koi bharat ki vice president ji lae ba magsi adu ma la ku gi nga keno taw bagi mangone attention loi pi ngoni manipur sarkar je adu matam du sim je hai gre na koi akoi gi intelligence ki keno failure lai ki adagi adu loi no dai si lai ki ko loi hai gre ba mun ya jagra pone ba luri di akoi madu akoi third me sida thoga da yam noi da thok se mi cham rom si ram matung sida MLA mok soi ni MLA jo husti lai gi de noi da thok dong ni adu madu taw gro matung sida akoi mi gi akoi gi 13 da akoi gi 2023 gi commission of inquiry ma Supreme Court ki judge madu constitute to bodi ko nani jun gi tang keno dani tawrido aduna juni tang mai dani adu ju keno to kan da ki madu constitute to ba akoi mi hom na saba madu Supreme Court ki retired akoi judge Balbir Singh Chauhan sina lambano adu hoji hoji kan Balbir Singh Chauhan sina oiri ba madui commission inquiry di mi singre adum sa thari ba lui di ngarang na hadamu akoi gi fifth extension to gre ba sum sang ta na akoi da akoi gi thajaba ju mangal le ba mangar mangar gi thuk pa ya me ne ko ipai pu gi hum lak phau ye mu ya re mai rak mangar gi thoi na taw su ye thuk pu ya ba na November gi tang kun phau gi manung da akoi mamang da yaradi madu report finance to submit to hai ne ba saka na madu nei na ba da hu phau ya di sin di madu nei na ka madu gi report to ka ba saka ek to dori ne ba akoi na pamidi samna kai gi da mun sei hum hel bo se komda bar sakar na manipur sakar na mateng phai komda bar sakar na manipur sakar na mateng phajina piram roeba vote ki Bengal gi Kerala gi Manipur gi ate te lok sabha ke khum tawgen election ke am chakreba moina to se akoi election da sum sin na ba ये बाप तो लाए भाई दी मैटे ये कुकी का नगागा अकोई ये कुकी खाना लगा अकोई यूंगी तनियंदा अकोई पी की दम तमें बा अकोई याम मंजू तमीरम को नहीं यूंगी तनियन नहीं दो अदु की तनियन दूधा अम्मदम चंग सुम तौरगा अकोई जे पुआ द वन बा अदुना हौजी मणिपुर दा तौरी फिल्म से अकोई याम पॉलिटिकल लोइबा अकोई इशू नी अदुना मसे आइना खंजाबदा अकोई लेफ्ट पार्टी सिंग अदु अकोई जमिनेबा इंडिया बोगी पार्टी खुदिमुना मसे अकोई पॉलिटिकल अकोई डायलॉग तौदना अदुगा पॉलिटिकली अकोई कई तौबे आगे खनरगाना लुसेंगदबनी हाइबदुनेबा अकोई फिलिपति खुदिमसे पॉलिटिकल इशू गाक्तनेबा सोशल अकोई इशू खुदिमसे पॉलिटिकल इशू गाक्तदनेबा अदुना आइना हाइजबदा अकोई खंजाबदा किरण रिजिजू से यामना ताना अकोई स्लिप पप्तंग हाइगी बिसाला हाइबसिम आइना खंजे से लोइबरॉन होइना पबुंग मुनु लाक्सने सिना हुजि हुजि साइडगी सु हाइना रिबा एसटी की मतांगदा कोकी हाई कोर्ट ना टागिरिबा कोकी रिकमेंडेशन थाबगी मतांग तौबसी कोकी मैतै सिंगना तौब नते हाई कोर्ट ना तौबनी गवर्नमेंट मतमदु गवर्नमेंट दा मखोगी कुकी सिंगगे साइडगी अमदि नगा सिंग मतमदु दा पुनमकने यानिंगदबा ट्राइबल सिंग यानिंगदबा वाफम फोंदोखरगा कोई अतमना मैतै दो ओइना मसिगी एटेक्स अथवा मैतै सिंग हाट तुपन चौब थबक तौरइसिना कोगी ऑर्डर सिगे मरी लेनाब्रा नत्रगा करिगुंबा अरोनबा एजेंडा अमा मनुंग लेरब्रा हाइबा वहंगनु कमाई ने म्याम नरिस अदम मैम खुमदना लाखरबनी हाइबदि मनुंगी एजेंडा हाइबबु अखोई इंडिया दि कायरोइजबा मणिपुरसु कायरोइजबा मणिपुर कायबसु यारोय हाइबमा एना आर्टिकल 363 of the constitution of India दि मतुंगिना अखोई मजर एग्रीमेंट नत्रगा ट्रीटी म तौरगा इंडिया दा यावग्रब सिंगसे मरोयना होजिक लेमोलिसे मणिपुर गा त्रिपुरा गा दनी जम्मू कश्मीर सु अखोई मजर एग्रीमेंट तौगिब नते मोइदि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तौरम मतुंगदा
Afghanistan ki kanona lan tarapodi ki matamdagi Maharaj Dhiraj Hari Singh na adugumba kanu tawbadagi jada ko tinjarage haidana yaugi bapot amani aduga tai ning thomuncha panba api pikpa lebak chingju kharana lam tawraga lokchen ba new Hyderabad na chingba tai na tawraga tawgare accept mapung paba state oibe ya ba state kun mari manga mole hobi manuda Manipur Tripura ache masigi agreement tawraga tawgi banina masigi pot ase Supreme Court na bawba adumagi case taba yadeba adu khakta chumnagi Maze ke menge marile na ba provision chingse de yauri ba ki keso torok pa yate haibita nate ko makhada maga yauri ba Marzar agreement natraga treaty tawgiba asina piriba mage wakalon mage nungi oiba pot ado madu sokada ba pot ado India ki constitution ki provision amatana madu khana bangam de samna article 3 article 3 isina state amabu thogai article 3 sina parliament da lawraga ngamidana adordi adugi pot ado maje ge mento ge ba Manipur gumba maron Tripura gumba asidadi madugi solakado pot oibanina machi khana bangamde ade article 3 se for the state of Manipur apply to be yadeba adugi di nungyo be yam lay reko adugi ma pot am lay bicho comment india so khangmo male be ek misrana mamangi hanigi nego sector aduna so haipet khangdana Manipur kai be yaro haiba de prime minister na so Manipur territory integrity di thogai roi gaina hairipse adu hai aizana thogai ge haldi amcha gumba Jammu Kashmir do anthok thogai ridana mi 370 lakha am leidana kotana tawrab so president rule toksel leraga law du semdo aga tawrimna ba akoi ge thogai be yade na haibe se 363 se thok lok thodi 363 chana dre edana mana moi chom chamni karpo chaw hom topic ani karpo matamam da loni thogai be yae bako adu thogai raga adu re Manipur sa hom to parman bo haidana torok ya bo pol lai ilai budi lai de Manipur da particularly ko ye mai ben maira pai bi sing club sangthan sing chi leiring da Manipur sa I heng na heng ta dana mathak te ge air strike to dana to bu ya roi da bapot oi banina ma mi la kamna horak pada mi lising kaya phong na du mam tawre na harak pada prithvi ki miyam na yenga kada ba prithvi ki leipak chini yenga kada lei banina India government na Manipur thogai bi ki pot asimati chungto to ngamoya ba adu ngamoi da bapot oraga chu section ga dam adu ngamoi da bapot oraga de ka dongni anti India oiba man na khan ba moina akoi bunam ti Indian oijaram ni ko we are all Indian let none divide ki tori ba pot asina akoi punam ga cha mong ta da ba pot am da oire ba aduna ana lo selak pada ado akoi na ngangi ba sai ba ma tori mam che akoi sarkar ki phanana banine tawda bu taw na haibane Manipur government साथे ना छोड़ मन करे मुझे पृथ्वी दा सुमाइना सोन में सरकार चे लेर मरोई दा बबू मालिको सब्जेक्ट टू करेक्शन उन्हों आई शान तो पचिबू आई न चाक दे सिबु सुम हंगदना शांता आई चाक यारबरा मु हंगबा आई खुद हम यारबरा सिबु चुमरने सिकी मोंग ने बा अदैदा नुबा तो न हे यारोय सुम तो ऑपरेशन तो न हेंग पुंग कोनमरी के मनुंग दा हारिबा नोमै अदु terrorist sing to pharak bothoro for example Alimuddin na 1972 the sarkar paibada roz even pimcha ma okulda PSM ijan mangala hat pado matamdegi IGP na matamde DGP lete cha moje PSM na tawre kholena report pe adu di pharu haiba kana sa phabati yaro central kini hai permission lok de yaro adu di nangi belai lok thok tare adu ko na khanani 하여가 밀라이 록톡부터 요한한테 또 우dum또 봐봐 애아들이 파자렇게 하여가 농알라가 자 뭐이 오홈니 파래 하여가 아들이 아들이 입험 독부도 코멘트 인다데 이로 하여가 차복지 저태해 봐 아주 말나 거기지 있는 애가부터 시빌 MSS나 하이번이나 아미기 막고 만푸들 이번 CRP기 아삼 라이플기 अदगी BSF की जेकलाई की मणिपुर की स्टेट मसागी लड़ीबा मकोक मैं हम तो यूनिफाइड कमांड की लीडर हमो एना CM ना
hayeng pung kon mari ki manung da hayeng ki nung ting pun baro bhau manung da sigum ba okul la tu tau ki ba adagi trong la bi da chi tau ki ba se pa na pu thor ka dabni sir one thing no there will be no one thing ai ki mota di pura ka dabni pura ta ba yaroi adu di noi matak ta tau pham thok pa dai ipam thok pa dai ni tau pham thok pa dai tau ni tau ka dabni ba ko adai da madu e tau ba da sanang songa ba da tau pham thok ta yam kan na tau sel ko chele adu nang sarkar dismiss tore hai bi yabra supreme court lady phagira mayam punam ma se ngoina influence tau hai bi wani hekta chaksilak pa kan di yaro e ba ko adu man thengna bam thok pa po da si tau de adu tau hai bi wani adu na ko shaman gare waman gare mo ngam ta dre ko me pung khode mana khan le phajana khan le raga ko na mayam pulu ai mayam pulu ga yaro se MLA sing karisna ko mayam puna santi mayam na santi thamya de ga men na thamgadam ni ga men na puna ma ache local ko terrorism che thing na mon da mayam na function ga da ba adu di ai the whole political party pulu the government power ruling party chen pun ga da ba CPM lao CPI lao congress lao adu lao janta dal lao praman bu agai chuma ma punji 하나 minister 오크라미 보비 거보다 CPM 그 산타 거보다 CPI 그 나라 거보다 니마찰 루왕 거보다 오조이 거보다 परमानमनी 그럼 터너라 오이더블리티 아주 분게나 하이르죠 분나 political party 만 분게 하르죠 ruling party na adege law and order ngake so sarkarna ruling party na punam nongchina han ge chana han ge so aduni namcha ke gan chele impal phamuga work to godam na hai besi chu ruling party na josan pur sakani hai besi chu ruling party punam ge se to bung ma lai ge ma thakni ne ruling party che ma je thabuk tu to darga di ai som khalle jang sa ga atan ba amale der ne ai ge tang sang to kala ana am sum ne beta pungton che angon nang ta thada be radi phani da ko hai lambi sapam na machim masang ngam da mal paralysis male na pungton de hela ka me da yadam ta thambira mai ma ko chu yadam na mai anda thamme amun tang saibi ra moy na he machidi katan ora me ai de paralysis ni mangam da da na to ne khalaga machidi sanabam yawa hera ga tap tangai pura me do adu ta ne thank you noi se bong huju le ba phim sida mating le ba go men amagi to phom thok pom thau to raga le re irang asi loisin na lambi do thibo me tam do oi rai bani aroi bo no jo santa lasni si ko ngasai si gi Kiran Rijiju gi wafum sing da yam obvious to na mana phongdo ki Manipur si BJP lakching matam da matam sang na ban gi sai thing phang ba do gumba state am oi rami haina phongdo ki ba phongdo ki to bu da bu hoji su ko gen pi na national highway 2 da shutdown to तौखिबसन मरम मोरकान गाड़ी चहुम लोम पैसेंजर गाड़ी अमदी मानपुबा गाड़ी चामरोम यावना पुनबा गाड़ी चहुम लोम जि पल्लग लैबा नुमिन मरि निमु हेंजिलकपसिना पैसेंजर सिंग अमदी ड्राइवर सिंग दा नोंगर संग यादा फोरम सिंग फंगक्तबा अदुगा चादबा थकपगी दा प्रॉब्लम लेरकपन सिंग वाफम अवाब दुकि मदिक मायोना फिल्म मा हुजि हुजि थोलि हाबा तारे थोलि वाफम सिगा महाना फोंदोलि वाफम सिगा कोई बीजेपी ने मणिपुर पालकपदगी ओइरि फिल्म सिगा अरोइबन कमाय यंबे ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯃꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯇꯧꯒꯗꯧꯅꯦꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯨꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯂꯤꯗꯤꯡ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯧꯗꯨ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕꯗꯒꯤꯅꯦ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕꯨ BJP ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯨꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯃꯇꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ BJPꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯗꯥꯕꯤ ꯇꯧꯏ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯣꯏꯅ popular government am thame popular government du hui wasak loba matamda moi portfolio ye thokpu tha ma changni yen thongna ba ye thokpangam de tha ma chokom numita yen thoi adiamu mi tai thu le gadawni Manipur se hui tangkhai me na mi manga haktal tari ram wali si mathau ji phajana mathau tawba ngam da bane sarkar se koi khangi manamadna mathau tawba ngam da sarkar ji da hanjan cheiru se masi mo tai koina koi sarkar ji mai tawdana koi lakadawba matam sing asida political wa na te ko afaba
सरकार में सेमकदगी हाइबगी मणिपुर प्रजा मियामना मागी क्लास मागी सेक्स मागी कास्ट मागी कइनो मा थादोनरगा खनबा मतम यौरे नाइदि खली नत्रबोइदि अखोइ मथौ तौदो सरकार जिना सुम पालबोइदि मणिपुर जे निथौरि तबो समाने अदुना अखोइ मेटेगी वाइदे लेबा निथौरि तबो लेबाक्ते लेरुनु होइना अदुना अखोइ जे निथौरि तबो गुमनेबा अखोइ निथौ ओइबा अखोइ सिमजे जे मथौ फजना अखोइ पांथौ ngамदे हाइबसे मांग मसागी अखोइ कैबिनेट से एक्सपांड तौबो ngамदबसे मसिना ताइ अदुना माके सी मफम सिमक्ते हाइजेग्रबनि मागी दायित्व लोइनमक्ता अमित शाहदा अदुगा मोदीदा नत्रगा सेंटर लोइसिना थोक्रेबा आदि मणिपुर जे होइसे अखोइ हाई कमांड कल्चर की मायोक्तने प्रजा मैम याब अखोई मनी फाउदा हाई कमांड कल्चर की मायोक्ते लाइबने हाई कमांड कल्चर से अखोई मैम लाइबसे मसी मायोक्ता हाई कमांड कल्चर से हेन स्टेटन तौहन सरकार नि हाइजरगा अखोई हायक लोइसनजगी हजिकी केनलिसिदा किरण रिजिजुना हाई वाफमसे आदि बीजेपी लाखोदगी मणिपुर सिगम बन लेरम कोलमसे फराय वाफमसे हजि थोइसिगदि मै वाफमसे कमाय येमे अरोय टेंशन याम तेदम हाइजेसी मथौ तौदो सरकार मनिथौ पांद सरकार लेदि कदाइ शासन लितरेना अखोइ निथौ लितेबा हाइदि निथौरु ममिंग गाइरे अखोइ निथौगी शासन लेतरे अदुगा लेबाक सेमिसन फजना तौद्रे मरमदि माकी मसागी अखोइ कैबिनेट तो एक्सपांड तौबो ngамद्रे हाइबदने फेब्रुवारी नि कनोते फेब्रुवारी मार्च अप्रैल मे जून लाकदौरे था अहुम मरी सुरकदौरेबा सिबाउदो ngамदबा सरकार जे अखोइना कई अखोइ फ्यूचर करी उदोइनो मोइदगी अदुनि दैना हाइजेदि नोइजे ngasi Thamjariba Manipur crisis should not be politicized. I am Kiran Rijiju na fundo ki wafam sidai koi tongan ba si picture gabi panelist saying the KHAIDEM mani former acting chairperson Manipur Human Rights Commission amadi the SHANTA spokesperson CPI M zabu anibu aikon busari aduga ming dai puna busaroi boina ikon krumjari Sparkle Educational Service की Career Counselor की Female अमसुंग Male की ahangba post ani kauri Educational Qualification MBA loiba oigadabani Fresher अमसुंग Experience leiraba miyoisingna apply taubiba yagani Hena akupa marul kidamak 7005063196 natragana 9366230077 da contact tawirau natragana aikoigi office Sparkle Educational Service second floor Northeast Window TV building Hata New Tikon Road Imphal East Manipur da lengsin birau Sparkle Educational Service की Career Counselor की Open Admission Open National Institute of Electronics and Information Technology NELIT Imphal की tungan ba course singi admission haujari chahi amagi PGDCA chahi anigi MCA MTech AI and ML MSc IT MSc Bioinformatics yauna 2026-2027 session gidamak chahi mari की BCA BSc Computer Science BTech AI and ML amasung chahi ahungi Diploma Engineering da ming chananaba registration toba yaragani PGDCA MCA MTech AI and ML MSc IT MSc Bioinformatics ki oina registration tobagi aroiba numi lakliba June gi tarik 12 ni entrance test na June gi tarik 13 ta phangthokani BCA BSc Computer Science BTech AI and ML gi registration tobagi aroiba numi na Megi tang kunni entrance test na Megi tarik 13 da phangthokani nupa macha amasung nupi masagi hostel gi khudong chabasu pijari SC amasung ST mahiroi singi tuition fee free oijagani pijari ba QR code asida scan tawraga online registration tawbasu yagani akupa maru gidamak mobile number 8132062261 natragana 7005106072 da call tawbiraktuna khangbiba yagani Northeast Window meaning tabiriba mayam punamakpu taramna okjari hauzik mapalamgi thabaki pau pijari ahanbada Atubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna presentable and good communication skill leibatanatana masagi chahi kunmathoi dagina kuntrataret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pijariba khudong chabasing adudi per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani
2 years work visa pijagani loinana accommodation and transportation pijabata natana medical and insurance su pijagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver ki thabak kauri hairiba thabak asi apply to winingba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani Hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhaidagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai mangadagi haujagani ahum subada Behran Water Park ki female retail staff tara kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana yamdrabada 165 centimeter ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chaba sing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising mauda taretagi haujagani Pamarol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikogi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta lengsin birau Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Sparkle Educational Service ki Career Counselor ki female amasung male ki ahangba post ani kauri Educational Qualification MBA loiba oigadabani fresher amasung experience leiraba miyoisingna apply tobiba yagani hena akupa marol kidamak 7005063196 natragana 9366230077 da contact tobiro natragana aikogi office Sparkle Educational Service second floor Northeast Window TV building hata New Chekon Road Imphal East Manipur da lengsin birau Admission open. National Institute of Electronics and Information Technology NALIT Imphal-gi tongan ba course singi admission haujari chahi amagi PGDCA chahi anigi MCA MTech AI and ML MSc IT MSc Bioinformatics yauna 2026-2027 session gidamak chahi marigi BCA BSc Computer Science BTech AI and ML amasung chahi ahungi Diploma Engineering da ming chananaba registration toba yaragani PGDCA, MCA, MTech, AI and ML, MSc IT, MSc Bioinformatics ki oina registration tobagi aroiba numi lakliba June gi tarik 12 ni entrance test na June gi tarik 13 ta fangthokani BCA, BSc Computer Science, BTech, AI and ML gi registration tobagi aroiba numi na Megi tang kunni entrance test na Megi tarik 13 da fangthokani nupa macha amasung nupi masagi hostel gi khudong chabasu pijari SC amasung ST mahiroi singi tuition fee free oijagani pijariba QR code asida scan tawraga online registration tawbasu yagani akupa maro gidamak mobile number 8132062261 natragana 7005106072 da call tawbiraktuna khangbiba yagani